What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. Menteri Keterat Puli Putih ke Sarkar Jala but MLA Kathain Lahkmen Rumbui, Ulasami Tiar Jongka Children and Adolescent Library and Digital Infrastructure Syllad Shnong, ki bahaba pok amnaram CNRD Block, West Giant Hills District. Yakini Tiar Menteri Ula Aiti haki Wahet Shnong, Jongki Syllad Shnong, haka Jingalang Lincoln, Kapala Long Ho Office Block amnaram haka Kat Kandai Trik Nailur. Ki Syllad shnong ki balayok pediang yakini tiar ki kentup ke amnaram, darang, scan percent, sokha mission, sendai kemai shnong, maulong, muktapur, nong talang main, paduba, pedeng syakam, terang blang, tangbuli bat lamin. Ki tiar ki balasam ki kentup mar lightly ki bookshelves, mar artli ki computer set bat UPS, mar artli ki computer table bat reading table, bat sophotli ki shuki plastic. Lahkmen Rumbui haka jingkran ulaong, ka Sarkar Meghalaya kamsham la pai khmat tang ha ki samla, Henry ka bu ya ka thong ban seng nongrim ya ki samla na du dangrin. Ka juk menta ka dan kam ban penthama ya ka puli puthi ha ki khna kat kum ka jingyai ka por. Shwakani u Block Development Officer Amdaram CNRD Block u Dr. D. Lingdo, ulaong ya ka Children and Adolescent Library and Digital Infrastructure, Lamang Lingbaka Scheme Special Assistance to States for Capital Investment Part 7, nakabentaban kentiyo ya kapuli puthi jogi kena nadu dangrit lingbaki kor kibor digital. Ula pentip banaki news pa sanpau telik digital library hapo kajela ka amnaram CNRD kala yok lightly digital library. Ula kentui ki shnong ki bampat ya shakmat ya ka jingtei bagin sedang no ka jingtei nang banlong ka jingman to ye kena bat samla. Sarkar Meghalaya katni neba I de chemi mem to upai iaki du kat I khnro usainong mi khnro to usdang nerudang khian yete bha ka sarkar lemba ka mission yang ka nedu listener yo o kamon ka early childhood mission development yang Sarkar Meghalaya kamon elat yagi khna yo lang kat akan wadi uyakre kamlang rangkat waka education department yukre lang rangkat yo elat yagi ni kamon yo yoki kalat yo coachman mto doite dapat ik Sarkar Meghalaya hakini ki nyau tuli ki system ki wadalai dapat ki kawi pi ka step kamon yo ai yagi ti ki nong shnong ki wa chat ki wanang ki nong shnong kiwa em kata kiwa yo kata kasap ko kamon yo im ki de ki kuman ki assets nemta kestik yang I yedi ba ka sarkar nyaus pa san phau tuli the sanction ni klei ki thao te is nyau suki heini yo ai khat nyama khat le plus valentine tasking block ko kon siang I mangi khan nyau tuli kiwa de yo ai yo kuntu yakini kanito nagbanta yung ki kon kinak yung I kanito namta ki nong shnong yung I kanito nabanta ka menrit yung ini ba kanni ka prathai kam nudang thian you update yagi kon ikti yung I to kan ka mobile kam educate ki kamon nadu upurekot hadu kamon kam yagi ni ki lat kiwa ki technology thme yeti ba ka sarkar deploy ka untuk kanito ka first phase kawadang bun ki phase kidangwan katkamte kami wan na phi kam ku het shnong kinong yo dum to kam ngata ka sense of ownership yigini tia kam chim bikini to yang phi nam tan ma minister men gawi dang bun ki jing kam ki bo ka sarkar katkam lai por yo ka lamba kini ki yung lengba kini kita kewo at ke sarkar ni chekman tengah kentum to ip na komiti yang pi UM kit no kit kle na komiti yang pi UM
kinong pai kamon unto umangi dua to itiar yang lang umangi uno mandapo shnong chitiao atiao pemkam mod dekut tengah kantujur u konrat sama u to pruyu jengai u dapat yo kam ong tu to nadok ikna hadok ikunro hadok imanbe hadok pai pita yo bi lembaga skim go bon kamon wele kamon reduce ya kanika MR rate kamu you reduce infant mortality rate keteto thang ke sarkar tengah kentu ye pi warro you have shnong ra kani khubot ti shnong ki thawang pi ong pat kini de sarkar tom pen MK ki date wa yo jemen toy ki khon ke nak yo jemen toy ki shnong ki thaw tom man ki ki tiar gitar yo man ki to ki yong dei khnang wa yo smart yo at maset man ko wila nagalyang ka sarkar tukan ni gitaw yang gichnong kamon wan ra jeng toy nga heini to lemba ka vibrant village kasan khat ka jila khala kitu area chaitu uyoy de klur ki paisa uyoy chaitu yo irak ni gitu tang re hewo ni thaw nang thaw katha to MK nakat ni ka sarkar nedo sarkar Meghalaya hado ka sarkar India chipon ki skim ki wam wa batai re chipon dampun ki skim go wan tang MK mi ka thaw tham thaw ye le ni MK mi ji ka lang yong phi ta kan toi phi ki war shnong ku em ai ni yom yo em lang ra ni khu ba to kham tam i po ka war yong i de jingja to snya bha dang ka ni ka por ye le o consult ki tre shnong ye consult ha on gandor boy ye yo tang chi akar arakar hanrap jga gena chnong le yo pun ka yo man ge ben toy yo like ki chnong ki thau udo ben toy dum yo thau ye te ba nga kwa bo ko jing kerpat na phi kam nong ma thesin biang e khuble ki ni ki tiar gitar u wan ge ben toy yo wan ra ge jing che e khon ge na ni ki ni ki tiar wan ra ge jing tip nem ta khon ge na ni ki wan ra ge jing sky kat kam bo jup kan ni khuble jar mo ye phi ki wa em lang ro chi jar kini ke Children and Adolescent Library with digital infrastructure kepada dekat Sarkar Meghalaya, lembaga planning department, lembaga skim yang ke special assistance to state for capital investment part 7. Kepada yo untuk kepurai putih yang untuk mutman ke kongsan hidup semen dari mana ke nongrim ke pengku yang cenong ke tahu yang tidak Sarkar tu hilat putih kiwa penyo ye gini ki digital library kam nyau spa san phau tali hapo ka state yong ti hapo anrem de yo khat le tali ko mang yok chna kam khat nyau lak khat khandi jar tam ye ga building wada sulak tam ye ga gini ki computer gini ki bo da usam tu ho chami wa ga jing lai ti gini chna ye gini ki building dang em hi gichnong ki wa dang em ulai bha chmat tekat pat ye phi ko ang ka paisa ka phone ko de em chwa yo speed pen de phi kre kham tam yo man function no gani ga library yang phi te kini kita daw sa man tu traw em ki napo company yo one ki on install da pentik phi ka tarik yo one install ki computer yang phi lawan install ni gichnong terau butik i gatrek TV kepa ke ngalian gichnong syabha tilang ketiar man ki yong thi hambu ki manigam tu to kentu i kena yong kena gro yong yo pengkam terus ebi detik ti to ini di ketian tangwa umbaki yo pela yo pen pat gichnong yong thi ko bi suggestion ko ada betul wa ben em pat ko em pelai daw em gajing su na chnong te suggestion yang agawi letok waji naga nagi kaders kini MIS kaders te puak sub group tok nagi tu ye usu ambai ke jadi nagi claims ki yong ki te dan eman ki buru yong pi le daw khai daw tho acha district yok gani ga orientation program ki kamon pelai pen ye gani ki tiar gitar te Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro.
I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry Priya, sorry Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you.